So, hello guys! We're back again for another video and today akong kauban kay si Miss Overdose! Hi, kaog ba to? Perfect. And we are here with Lux. Lux Organics. Charis. Sige, Luxembourg. Sige, dali, dula na tamayot! Dula na ta, dali. And karon unsa gyud tong gidula, day? Scary organic. Mayos ka na. Dula taog kaning scary shawarma kay mamaligay tag shawarma karon. Perfect. Ya kini isa kabayot ay. Hoy, Bes. Perfect. Okay, let's go. Ayaw join! Ayaw join! Hala, pagdali, Bes, Lux! Hindi, feeling mo radyo ipa. Rat, sige, let's go! Perfect! Ay! Nana mga yaya padulong sa sekundariya. Awas lang. Pares na ng kahapon. Lahi siya day. Lahi siya, day. Mura siya imuhang mama. Charis. Bong. Awas lang. Shawarma. Anomalize. Sama na. Congratulations! You've been hired! Okay. Hala, tsaka Hala! Uy, connection failed ko day. Tsaka na. Hala, tsaka kay Kalaks. Ay. Hala, asan bayot isa? Hala, best perfect! Hala, ikaw ni Miss Overdose. Tsaka ni mo di mura kag manikin. Ito man ni. Kaog mani. Mura kag manikin, Tsaka best. na. Ayak. Unsa man na. Oy, mura pinag-display sa mall. Ingana mo atake, best. Yaks, mga lalaki. Pag yun. Yaks, mga lalaki. Wala babae, ani. Best, mura siya kag manikin, day. Kasimsot pa jud. Balik tayo. Sige, sulod na tayo. So, ito pa lang ang ating tratrabahuan. Okay. La, perfect. Night shift daw ba yun? Baba. Turn on grill, day. Yaya! Pasagyaa. Perfect. La. Ina ba? Open the window daw, bes. Tsaka na. Yes, okay. Uy, nag-on ba ang lights? Asang safety rules, ara? Welcome to the night shift, sir. Come and follow the rules. If a smiling customer comes in, hand him a soda. The wet moving bundle he gives, you must stay sealed under the water. Every Friday around 2 a.m., a car with no driver will arrive. This is expression, saging. Okay. Perfect. Okay, so, dapat ha, magtinarong ta, magpasip-sip sa atong boss kay para dagko tag sweldo, okay? Yes. Go. Yaya. Perfect. Wow, ako pinayaya. Ilas. Hi, call. Unsay mo ha call kami? Di na ba may first tale? Chares! Lidi mo na siya hubog, day. Wala, lumiyon siya, day. Ah! Gawas na. Hi, sir! Say what, sir? You want me? Uy! Hoy! Balik! Magtrabaho na to! Ako na ni balik! Magtrabaho, yot! Wala, mga uwagan kay mo, oy. Yaya. Unsay mo, Yaya? Nagjalukan siya, diba? Bakay siya. Ay! Uy, pahawa mo, uy! Hello. Uy, bayot, pakita kita sa tuwa mo, ani, kulatahon yun, daday. Lada ni halok, tsaka na. Balik ta, day. day. Kaya makulatahan ta sa tong amo. Tawa. Perfect kayo, diba? Evolution. Ano lalo? Uy, pahawa, di na bayot, hala na. Sa ba na to, abi? Add sauce. Araday. Pa-ebol ko. Evolution. Uy, tingog po mo permit, day. Add cheese daw, day. Put it on the lavash. Add salad. Sibot kig salad. O, add meat. Ah, patay ka. Balo ko de kinsa nga meat. Chares! Shh, hilom. Hilom. Hoy, wala mag-mention. Amas lang. Okay, sabot nga na dire. Perfect. Admit daw, day. Loy, kadugay. Daya, kay mo maka... Admit. Admit, day. Ay, Admit. bahala mo sila una. Hala, awa tong... Oily man siya. Best awa tong income. Hala, ayaw, sige. Alam mo ba? Arad, Parang day. ba ni? Place it on the lavash daw, day. Uy, ako ray hatag this, sir. Sir, aray mo ha, oh. Oh, kuas, sir.
Thanks. You're welcome, sir. Balik ha. Ano, puro siya Balik-balik nakumatos. niya. Come Ubanan, again. day. Ubanan ako, day. Oy. Wala! Hoy, bayot yaw! Ubanan ako siya, ma'am. Hoy, balik diri yot! Baligsan, unta ka! Ludi, burikat! Bye. Haludi! Labahala mo diri ako yun, labahala mo, day. Ay, magbalik diri ha! Ay Ludi! lang, di na siya maapas, oy. Asa is nakabayot, halaga katol. Hoy ba? Ah! Ay, char! Si Lax man din ni. Si Luxembourg. Dali na, sunod na mo, day. Okay, so unsay next? Sige, Hala, go. wala na lagi mo palit. Haloy, guwapo. Kana o kana. Uy, ako na gawas! Shh, balik! Hi, kuya! Say mo ako. Ay, tsaka man, iba na lang eh. Ay, tsaka na. Uy, okay ra, evolution, oh. Oh, evolution. Hala, perfect. Ma-warm up. Uy, sige ko. Uy, Hindi mo siya maglihok-lihok na Late. tsaka kay siya, day. holiday, late night walk daw, day. But well, your shawarma's worth the risk. Holiday, ano siya, day? Late night walk daw siya, day. Pero dangerous. Pero giadto dyan niyo. Uy, shawarma ba Yes. dyan mong giadto ya or kami? Ay, abot. Place the lavash on the board. Asang lavash? Shawarma or siomay? Yung sa man ni. But, kaklarong shawarma, ana. Add sauce, buting Umay man. sauce. Laya kay mo ay pagdali mo, B. Wala kay gibuhat. Pot. Add cheese. Ako diri. Ipot. Add salad. Ipot. Wala, pahawa mo ba? Papansin ki mo ni sir ay. Butig meat. Arang Hi, meat yun to. Asa sir. man mo naman. Balik-balik iya. Naman diri ang meat, Up day. lang. I-cook, day. Roll the shawarma. Oh. Ara, sir, oh. Perfect. Kasi abot, doy. Bye, Unsa sir. na ba? Mo na day, oy. Aba. Abot lang. Ano siya buangon, no? Hala, tsaka na. Uy, Luday. sad day. Bala mo, oy. Tsaka. Ay! Yawa! Kurutanan ako! Sige mo bayot ay nakurutan ko, day. Uy, unsan ni? Kaog man ni. Ito, ma'am. Saan na dugo? Isuka siya rin, ma'am. Tugo siya, ma'am. Digi dugo ko, day. Pahawa mo bi mag-inis kog napkin. Charis. Sabay, may napos naman ka, ma'am. Nahilas mo ako, inipos ikaw. Sabag ka. Ay, ara. Shawarma daw. Wala, 150 daw, day. Pero sorry, 150 daw, best. Sagot ka, day. Gawas na, day, 150. Uy, abas lang. Gawas. Alam ni gawas siya, day. Uy, ba't kayong sus, uy? Igot ki mo, oy. Yara ka, ma'am, kahit nag-150 ramang ka. Oh, tig 150 chip man ka, day. Dira ra ka. Hinoon low po, quality. bagay ni mo. Awa, ma'am. Nasud, ma'am. Ba't Awa, me? ma'am. Yara ka, ma'am. Oh, yours is yours. Oh, galo. Luya pang gihalok. Iwalda siya, ma'am. Iluuda sa bayot. Di pahawa, dira bayot. Uy, gahuga. Gadamak kay kayot. Ay, may pagmutabang ka diri, day. Di unsaon pag sprint, day. Di lagi ko ka sprint ay tsaka na. Wait lang, day. Hala, unsa ni switch? Nasa babaw. Hala, nindot siya, no? Ay! Hala, namatay ko! Ha? Anong namatay ko? Ay, Huh? unsa to? Tsaka na. Ay, Namatay ka, ma'am. hala, tindugi mo diri, day. Hala, bahala mo diri bayot. Alam mo, saan na, ma'am? Sasang lavash. Unsa Kita to? mo ito, ma'am? Unsa to? Kaog ko to. Charis lang. Oy, Unsa, Saan best? pagkuha? Unsa, best? Saan pagkuha sa lavash? Ang lavash? Yes. Avash. Charis. abot lang. Tsaka na. Hoy, Lax, asa ka? Gawas na, oh. Lavash do, day, Gawas na, lavash. day. Butnig lavash, day. Lavash. Saan na pagkuha? Ibutang, day, butnig sauce, day. Yaya kay mo, ay. Butnig, day, pagdali mo, bake. Ako'y sa puton, lagi. Sumbagan, ti ka, kol. Charis. Butnig salad. Paabot, ma'am. Uy. Ay, wow. Pagluto diri, ma'am. Oh. Pagluto, ma'am. Kuha, best. Uy. You forgot something, do, day.
Kami? There's something. The soda. Basig kami. Charis. Basic. Huy, Lax, ikaw ang nawala sa ingredients. Finally, Wala Daday. kami. Di, Oh, wala sige, kami gawas ta. na. Gawas na. Oh, sige, gawas na. Daday. Daday. Daday, tunsa to. Ay! Tanawag taas, day! Tanawag yung taas ba yun? Ay! Lucha kaya! Bawag baba ni mo tayo. Gatuloy ang baba tayo! Di, manggawas na, bi. Manggawas na, bi. Bawag baba na niya. Uy, ay! Palot-crush with gold. Diyos ko. Nagtuloy mong laway. Baho kay kagbaba ay. Diyos ko, Lord. Palibhasa mang good. Wala kay pang flaws. Bes, badlungay mo ang kuanday. Badlungay mong papa, bes. Diyos ko. Ay, narama di sugat. Tsaka kay mo ay. Ay! Wala na lagi ka dira ba yun? Sa to, tsaka na. Baka isuwa ka, abot ka dito. Asa man? Natingala ko kay Bukay ba naman sa taas. Dili, day, wala sa taas de ara, oh. Na, diri, day. O, gadula, ara, oh. Ayun na sa gilid. Naman, day, ti Uy, suga unsa ba ni, yun? day? Taron pa mo ga-check ka, ay. Kisun say sunod. Wa ni mo palit, kay siradaan ko ni. Halo ni upaw. Day, shawarma daw, day. Day, no grease. Ada! Ay, kanita yung Ano grease. ba kano yung Ay, gisiradaan ba kasuan. yun? Ano tsaka kinsay ka siraday? Sige, sira ato. Wala patay, bahala mo yut. Hala patay tayo Yung kulata. gisradaan, oy. Iba yut kinsay ka sirado ato. Wala patay jud kung latahon jud ta diri yut. Kuya Brihe, be. Wala patay jud mo day. Kulatahon jud tayo. Awa dayo nakabutaro be. Closing the window on them is a mistake. Patay kulatahon jud ta. Hala. Uy, ayun sila di ba yut? Hala, tsaka Hala na. tsaka kay mo yut. Ay, ayun sila di. Uy, koto-kotohon ti karon. Hala di unsa na day? Tekerski, ay, yung gisu. Unsa na bes? Hala, day. Hoy, pagpuyo, Ay, ay, day, Kurtski! I-kick ti karon. Charits. Awa, day. Hindi, Di awan. kamot. Nalagi mong papa diri, day. Lina, babayi, day. Asa makagagat-igat, gikan, day. Hala, di rabi mo dawat nagbabayi. Tumapit ka tindahan, te. Bigas na daan na kate. Wala, 150 mag yun, day. 150 daw, O, day. tsaka na. Oy, dili mo, Tumapit ka tindahan. di mo patol single mom, te. Balik dito, speakas Yes. tindahan, te. Wala na, out of stock na. Ligo. Sirade. Out of budget. Ano patay, nagdamgo na siyang shawarma, day. Pero para naman, ano, lobo, alo. Bigas Oh. tindahan lang ka, te. Dili mig babayi, te. Yes, If a te. businessman comes to order, sir. Kasindahan lang. Nandun na nga, G ang isa, day. Hala, day. Mugawas siya, day. Basta makamistake ta. Mutubo Hala. ni siya. Sure, uy. Alo, tsaka na. Lagi awag gani. Ningawa siya ayo. Hala, ay, ula, dili ta magkamali. Dapat yun, kay ibulon ta, ani, bulag dako, raman siya. Basta. Hala, ba yun, tayo nga pag, hala, dili ta magkamali. Gwapo? Wah! Kuha na siya! Hurt tak. Ah! Hi, call. Unsay mo ha, call? Yes? Oh, it's too quiet tonight. How about let's go to the hotel? 150? Okay, sure, dali go. Hala ba tayo sila? Hala, ayaw sila di. Uy, Lox! Hala, patay mo gawas yun ang... Relax, oy. Napasigat ni ka tayo, oy. Awa, oh my god. ma'am. Lubot niya glavash, day. Ayun sila di, pasikat ni ka day. Ay, wala ba minalipay? Ayos lad itay kung dili ka gusto makakita sa maigsuon. Ayun sila di ba, yut? Magkadako, raban na, Wala ka, Oh, uy. nagkadako jud siya. Ay, balik, pangalan, si Paad, day. Ayun sila di ninyo, uy, pasikat kay mo, uy. Admit daw. Oh, Shower. unsa na meet ka tong oily? Uy, abas lang. Hot and ready ko. Ah! Yes, I'm so hot and ready. Charis. Di Ayun, nagkadako pag siya sira-sira, dira ba chapan yun, na. pasikat kay ko, oy.
Lapatay lang Ayos rad iday ha. nagkadako si Uncle. Di dapat himo day pare mog nawong lap. Video call sa kadali day. Awa day closing is a mistake ra ba Pag maka-mistake ta kay mo mukha ni siya grow a garden ni siya day. Mag-grow at least ni siya. Ano yung palit hala? Unsa man aday? Day na imong papa day, kuhaon na daw ka. Hoy, kuhaan na daw ka day. Na imong papa Day ato na daw day, nanay mong papa day. Shawarma na soda daw day. Soda. Ara, soda pop. Ara, my little soda pop. Just a moment, kuya. Oo, imong anak dire kay nagbinorikat iya. Kabalo kaya ang customer imbes nga taganit shawarma, gitagaan niyang kugalingon. Tapos kabalo kaya ang customer, wa ni dawat gisipa day, mao ganing naliki. Hala. Wala na disconnect ko day. Na-disconnect sad ko. Ay, wala di ay Charla. Wala na. Yawa kay ka kuya ay. Wala tsaka kay kaya ga-joke ra gani na. Yawa kay ka day ay. Admit, li abi na kog disconnect ko kuya ay. Lain kay ka kuya ay. Dahil nga kaya ay. I-roll, ma'am! Hala! Ako i-roll babe, pahawa mo. Hawa mo, pang roll-on. Ala, tsaka na. Wala pa sikat na gining locks. Gato kang nalipay mi yut. Dadi na may makigdula ni magsunod day. Malak. Tiga eh. Magpuyot na lang po. Ara o, naay ko naay soda soda pop. Bye, kuya. Hindi ako siya tayo, perfect. Yawa, no. Hala. Yung ano, kinsa man ato day. Labahala, gin mo day ay. Manglayo Hala, you got it wrong daw day. Pisti, kinsa man ato. Li nagkadako, jud siya ay, ya. Ayaw sa iya. Tsakan na. Kuma siya doy. Bes, naay mong kuan day, imong uyab. Naray mong asawa diri ya. Arayo, ali lang lang. Isa daw ka shawarma, bes. Nawa daw siya kakaon. Tibok adlaw, day. Kana daw siya, day. Nuning dako siya, no? Start with a lavash. Place it on the board. Uy, kato man yung sauce. si Gargan, manide, kato sa Encantadia. Di siya ka kay kayut, ay. Lagi si Gargan, biya kahikan ba sa hell? Oh my gosh, Gargan, is that you? Oh my gosh. Siya ka kay kayut, Gargan, ay. can you stop growing? Ay, uno, si Gargan man di. Alo, si Gargan siya dito. Yes. Ara, mo ni ang the best definition, Lux. Siya din na siya, day. Kinaupos na yes. Thank you, kuya. Siya di maokos, ma'am. Ilo, giututan doon natin yung pagkaon, day. Si Paon, tika. What's that smell daw, day? Ora, Hilom ya ha, wala pa kay ligo-ligo, klaro kay libag talos-tabok kas dalan. Tsaka Uy, na. Lux, nakoma ka. Bala siya yut, nakuma na siya. Unsay next? Ala, day na, ining palit, day. Hi, kuya! Di na siya tutoy, day kita, wala. Uy, kabalo ko kinsan na. Angas lang. Uy, angas lang! Ay, The perfect at day, 300. nagkatako, dyan siya, day. Mulingi kong likod, day, mahadlok ko. Duha daw ka shawarma, day. Ayaw sa ihatag, ha? Duhaon sa juday, ayaw sa jud ihatag. Kasi imong ihatag, babantog di na malita kay kailangan i-place sa tanan ay ihatag. Admit. Gora hey. Okay, i-roll na. Go, ayaw sa ihatag, ha? Ayaw sa ihatag. Go. Uy, Lux, nakumatos na kalihok daw. Nawas na siya, day. Ara, Nawas ang isa di lagi siya maglavash, day. Ludi ni nanoktok, day. Malubayit ni nanok. Lutsaka na, day. Lubahala ay mo. Lubahala mo dira, day. Shudi. Ayaw mo, sige. Lubahala mo dira, bayot, uy. Uy, Day, Gargan, i-refill na gud ang meat, day. I-refill ang meat. Okay.
I-refill sa ang meat bill Okay. ko no. Mana, di man siya malong press, ara. Gora Valley Tigari. Anong press ra? Okay, na-refill siya. Yes. Okay, perfect. Roll the shawarma. Lux. Okay pa Ara, ka, Lux? perfect. Araya, duha to ka buok ha. Customer thank you to tell. Lu, di, naka-eyeliner siya, day. I-kills ta. Wakakabantay, Saka na, day. si Gargan. Day, luputay ka, day. Dako, ginaday, Hoy, Gargan. Hoy, bumalik ka sa yung... Oversize na ka, Ano ba awa, yun? oh. Ano din yun? Ay! Ano? Hala! Ladya ka na unsa to, day. Dugo-dugo ko. Hala, yak! Unsa to, nga nung gadugo-dugo ko. Kaog ko. Ladi, gidugo ko, day. Tsaka na. Tsaka na. Hala, Ladi, unsa man to, day. ito, ma'am. Ay! Hala, Ladi, unsa man to. perfect. Na-complete na to. Perfect. Hala ba yun, tayo? Dili,